майрамына карата Абдылда менен Тынардан аял жок, эркек адамбы аттуу тамаша концерт. Жаздын алгачкы күндөрүндө 1 мартта Каракөлдө, 2-синде Таш көмүрдө, 3 март Шамалды Сай, 4-үндө Майлы Суу, 5-6 март Жалалабад шаарынын филармониясында, 7-8, 9, 10, 11 мартта Ош шаарынын Ош шаардык драм театрында, 8-inde күндүзү саат 12-де Араванда, 12-синде Кызыл Кыяда, 13-үндө Баткен, 14-үндө Гүлчө, 15-и Карагулжа, 16-сында Шоробаш Атайылы, 17-синде Алабукада, 18-inde Терек Сай шаарчасында, 19-у Кербен, 21-inde Базар Коргондо чоң концерт. Жазгы тамаша концертти Ильяс Нарынбек, Нурмира, Мелис, Равшан Момуновтар жана башка эстрада ырчылары коштойт. Башталышы саат 19:30-та. Uğurlardı tapmagan milisa ketsin. Ketsin. Uğurlar tezeranın içinde tavılsın. Uğurunu taatmagan milisa ketsin. Mınday milisanın gereği yok. Milisa geçsin. Milisa geçsin. Milisa geçsin. Get. Ey aksakal, bul yer koomduk jay dep koyar. Men degen demokratiyalı Kırgız mamleketinin jaranı bolamın men. Men har kanday oyumdu kağlagan yerde aytkanга akılımın. Militsa ketsin. Militsa ketsin. Bana bunday gel otursanız mı da? Oturup altıla aytıverem. Militsa ketsin. Militsa ketsin. Oturunuz. Geçsin militsa. Mındayca şok. Assalamu alaikum birinciden. Koldu verin hele beni. Hamle uçuraşelek mi? Yok ayakta uçurasınız. Uçuraşma etmeyle bakır atasız mı? Bakır attana silerdiki tuğra valı atam. Minege geldiniz. Mine narazı ol atasız. Hey lan hey. Göçede kıykırı atasız. Hey yılına her bir yılı 4'ten 5'ten boda çok oldu. Cılkısı da var, huyu da var degende. Ötkönde bunun o katlıklar miting kılvattık o. Uğurlar tavılsın, huylarımız çok dep. Oşoların huylarının arasında menin de huyum var bolço. Жақсы екен. Жақсы екен. Эми аксакал мындай да. Эгерде уй жоголобу, міне жоголгон күнү дагы көчөдө убакыт кетирип кыйкырып өкүрбөй, муну милицияга кайрылыш керек. Кайрылып атабыз. Кайрылыш керек. Kayırıldım da. Uy joголору менен участкой милицияга келдим. Ayttım участковый, men uyum joголду, uy uğurdattım. İzin suutpay taper dedim. Desem, участковый ne deyip demesin be. Aksakal oyunuz talağdan joголду je sarayda baylap durabı deyip. Aylanay kuday, talağdan joголду jayıttan. Sarayda baylanıp dursa, sağa mine geleyin özmele taap albayım bu dedim. Desem, talağda jürgen uydu ben kayaktan tabayın deyip. Aytpagan söztüm bağırın aytıp, vuruşup gittim. Sökkönge çeyin bardım. Kayra akırı turup alıp, kayra özüm cinim gelet ata. Yaylanan kuday. Bular bir topçulu murda seyfte katılıp jatkan konstitusiyaсын izdep tappay kaldı lanan. Anam basıp jürgen uydu kayaktan tapmak ele dep koyam. O şentip büyüge gelsem canım kempirim candı koybay. Kayra vuruşkandan kayra geldim. Kayra Tüzelek rayonunun načalnik milisasına vardım. Barıp ayttım, uyum joголду, uyurdattım. Taper desem, rayonun milisası turup alıp, aksakal sizin uyuңuz emez, geçen Şaylo'da doğuşlarda uğurdatıverip tappay atamız deyip. Yatan mı? Oşuğa takır başım jetpeyt da. Bu talada jürgen uydu meyli tappay kalsın o. Kompüterge girip ketken doğuştu, kanti uğurdat. Aksakal. Meni düşünügümde siz geçegi Şaylo'da joголгон, uğurdalgan doğuşlarda aytıp atadınız. Oşonu aytıp atam, oşonu düşünsün. Al aksakal mınday, al uğurdalgan emес, al satılgan doğuşlar dep atышпайбы? Yok, düşünüp atam. Satılganına düşünüyorum. Akçasını berip koysa barıp saylap koydu deyçi yani. Kompüterge girip ketken doğuş kanti uğurdalat deyim de. Oşoğa meyim jetpey atam. Oy, hazır kompüter, doğuş emес,
азыр агып аткан сууну уурдап кетип атышат. Дагы эмне дедиң? Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 0.94 буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Карабашыңбы жут? Суу агып аткан сууну уурдап кетип. Жөн эле агып эле аткан сууну. Ооба. Мына Токтогулда агып аткан сууну уурдап кетишип. Ой, карабашыңбы. Илгери ачарчылыктан мынча ууру болгон эмес да. Ана мен ойлойм да, ушу Токтогулдуктар силер деле кызыксыңар да. Ошол жерде жашап аткандан кийин бийликке бакырып өкүрүп, өкмөткө кыйкырып өкүрө бербей, суунун чени каерге келди, карап коюш керек да. Каяка агып атат, биягын карап коюш керек да. Бирдеме десе эле Токтогулдуктар деп эле ушунуңар жаман өттү. Эмне аердеги сууну менен бизди ичип койду деген турасың. Ким ичип койду деп атат. Болгон ошол жерде жашап аткандан кийин кичине көз салып коюш керек да. Бу Токтогул деген бул Токтогул да, туурабы? Ооба. Токтогул деген бул Кемпирабад эмес да, жарымы сеники, жарымы меники дегидей. Амиле, Кемпирабадты жарым-жарымдан кара суулуктар менен өзгөндүктөр бөлүп алдыбы? Кара суулук менен өзгөндүктөр бир доляда деп айтышат, анан билбейм, эми жарымы жарымы каяка кетет ошол? Эмне эле мени далдыратып атасың, Сен уй издеп келдиңби же суу издеп келдиңби? Мен уй издеп келдим, сууну өзүң айтып атасың го. Сурап атпайсызбы? Суу издеп келип алып мага. Айтыңыз. Жоголгон уюңуз кандай эле? Качан жоготтуңуз? Ой, көп болду эле, көп болду. Тайгулажын болчу, Тайгулажын 2 жашта. Жакшы. Ошол жоголгон уюңузду эми сиз каяка кетти деп ойлоп атасыз азыр? Басып жүргөн уйду мен каяка кеткенин каяктан билемин. Каяка кеткенин билсем, барып сага менен келейин. Өзүм эле таап албаймынбы? Жок, мындай да аксакал. Ошол жоголгон уюңуздун атасы ушул айылданбы же башка айылданбы? Анын атасы кайсы айылдан экенин мен каяктан билем? Аркасынан аңдып жүрөт дейсиңби? Ал деген мал. Жайлоодо жүрөт, жайлоодо. Анын мал дейт, ага жарык, караңгы, бирөө карап турат, карабай турат, баары бир ал. Анан атасын кайдан билем мен? Попурай. Жо эме, атасы сүттүү болсо ошо ээрчип кетип калдыбы деп атам да. Сага ким айтты уйдун атасында сүт болот деп? Аксакал, бизде милиция дейт. Ооба. Бизде о жогор жакта эмне айтылса биз ошону аткарабыз. Бизде сеники туура эмес деген болбойт. Бизде тартип ошондой. Жок, уксаң, ошону айткан жогорку жактагы кишилерди мындай догдур-погдурга көрсөтүп албайсыңарбы деп атам да. Жок. Аксакал, сиз о жогорку жакка тийишпеңиз. Жок, тийишкен жокмун. Ошону ким айтты? Жогор жактан айттыбы? Ошону көрсөтүп албайсыңарбы? Сержант! Акыл ордундабы деп атам да мындай. Бала, уксаң? Ошо кишиң жогор жактагы кишиңи көрсөтүп албайсыңарбы? Сержант! Сен түшүнсүң. Бала, мынау бала эмне уруп атат мени?
Kimdi kim urup atat? Muna bala meni urup atat ko. Men görgön jokmun. Ya Aylanay, senin gözün göçpü ce göçük mü? Ve hazır vurdu bu. Kaça? Ve hazır hele sen serjant degende vurdu o. Hey sen sıt tut. Aksakal. Aksakal mınday. Sı degende vurdu mu? Aksakal. Munonday bir dok kılganda da yetiyattap dok kılsanız karap turat üstüde. Men sizdin canınızda oturganda sizdi birөө gelip çekеңizdен çertpeydi aksakal. Hey Aylanay, hey. Yetiyattaş gerek. Hey munavu balandı koy dep koy Aylanay, hey. Sizdi hiç kim vurgan jok. Hey mununun mağa okşogan atası vardır. Cevap kalgan batası. Aksakal. Hiç kim vurgan jok. Hey, men açıma köp tibeli. Men sotko varamını aytıp koyuyorum. Men birömüz öyle vurdu dep sotko varam meselerde. Serjant. Hey. Tak aksakal. Uydu kim urdadı? Men urdadım. Kanti urdadınız. Özümün oyuma okşoş kıl buyurdu hakkında. Aksakal. Militsiya izlemeyin. Eğer de militsiya izlese, militsiya sözsüz türde любым путем tavat. Militsiya tavalat beken. Tavalat eken. Rahmat ayla. Asiler bolmasoňor men dagıl izlep jüröyorum eken. Adaş. Jogol uğurdagan oyunuz boz belece kısır bele. Mına bu jasta tuğmakta. Aksakal. Ya. Bazarda muzoğlu uy kança turat dep oylaysız. Yel 60 bin tursa gerek. Bilet ekensiz da. Oşol 50-60 mingdi hazır berip koyosuz mu je iyisi tabılgança biyaka 3 ayga jatıp turasız. Jo. Al bu niyesin kayaktan izlep tapmak elener me bermene. Al niyesi verip kalgan boş gerek uşak. Jakşı eken. Uyat bolat aksa. Uyanıp kaldım. Uyat. Men de bet kalgan yok. Uşul jaşka gelip Uşul aksakal uğurluk kılgan tur emes de aksakal. Aksakal biz sizden uşul aksakaldığınızda eski alıp özünüzді moynunuzga alganыңызды eski alıp bugünkü okuyanı hiç kimge aytpaydı dep çeştik. Aytpagın o sana. Anan siz dağı bizden sizge jasagan julu mamilebizdi eski alıp hiç kimge aytpaydı degen oydayız. Kaysı betim bilen aytpagın hem. Özüm şermende olup oturup. Mından keyin uğurluk kılbay жүрүңүз aksakal. Mından keyin vapşe mal bakpayman. Şermendele olmasın. Aksakal. Beti karayanda. Aksakal. Balkim çay içip getersiz. Sam saldıray. Sam saldırayın. Samsan azı yedim bu. Rahmat Anda düşünüştük aksakal. Ben getir ya. Ekinci mıntip uğru kılbay жүрүңүz. Jaş ballar görse emne deydi. Boşon aytsan.
İtele ol, mağa bile jetpeyt Oo, deydi. O izlep ne kılam. Otura beyim. Canım Kudayal bağın kempirden kılganı da. Gempir demekçi, balkim zerigi vatsanız gempirinizde aldırıp vereyim diyor. Çok. Hava kuşta mine günü. Men uydu urdu atkanda al görgön emes. Ağa aytpay urdagan. Makul aksakal. Ben geteyim. Ekinci mında kılbay jüremiz. Kılbam. Tez yolu ışıp duralı. Çok rahmat. Makul aksakal. Ne? Makul. Ne? Bunu onun alıp koyasın ben getip kalayım. Eme bir yaka ötüp algın. Neyle? Bol aksakal. Balkim çaylaşarız. Çok. Baktını ol kılasa da. Rahmat. Rahmat aksakal. Rahmat. Jakşı varınız aksakal. Aksakal. Balkim jet girtip koyuyoruz. Çok gerek. Serjan! Она Москва.